Hi there. Asa kalama nagsire boyo mo jang ni tungo. This is the month of January. Ang mitikago ningsini final exam of bigas ni tungo. January, February jay na. February somewhere in February middle month of February jay na. Tong kai de give you na ningsini faigo annual exam ni takai all the best. Mojangi parai. Mojangi hu porika ko exam ko mojangi tar. Jebonung tra. Mathematics is a very easy subject. Dania दिनैनि मेइन टपिकआनो जादों रिमाइन्डार दिहुननाय माने आद्रा रानखोन्दाखौ जोङो मारै दिहुननो हायो रानाबालानो without doing dividing anything जोङो बेखौ रानाबालानो माबायदि रानखोन्दाखौ दिहुननो हागोन मारै मा हिसाबै जोङो बेखौ दिहुननो हायो मा खायदाजों बेखौ दिहुननो हायो रानाबालानो रानखोन्दाखौ दिहुननाय बेखौ जों मोजाङै सोलोंगोन बेनि अनगायैबो जोंहा कुइसन दङ एक्सारसाइज सोंथि 2.3 2.3 खौबो फुल खालामगोन जोङो one by one बेयाव माखासे बे एक्सारसाइजआव मोननै मोनथाम कुइसनफोर दङ जायफ्रानाखि ट्विस्टेड स्ट्रेट फरवार्ड नङा गिदिं गिदा खालामनानै होदों ओंखायनो साननांगौ जायो मेथामेटिक्सखौ एन्सार खालामनानै सानग्रोनांगौ मा जागोन ओरै मोनसे कुइसननि एन्सारा माल्टिपल एन्सार थानांगौ माने वेज एप्रोच आंनि बेजों खालामनो हागौ बेजोंबो खालामनो हागौ गोबां एप्रोच थायो ओंखायनो सानग्रोनांगौ All right, let us get going. गिबियाव कनसेप्टखौ सोलोंग्रोनि बेनिफ्राय एक्सारसाइजखौ खालामगोन फार्स्ट कनसेप्टआनो जाहैदों हाउ डु इउ डिवाइड ए नाम्बार मोनसे अनजिमाखौ जों बोरै डिवाइड खालामो राननायनि उनाव मा कम्पनेन्ट मोनो जोंनो डिफारेन्ट पार्टस while you divide something some number जेरै बाव होदों नै 15 divided by 6 बेखौ मा होनो रानजाग्रा नैबेखौ मा होनो रानग्रा बेखौ रानबा मा मोनो जोंलाय 15 खौ जोङो रानोबा 6 जों मा मोनगोन 6 2 जों थांगोन ना 6 2 12 मा थागोन नै 3 बेखौ होनो रानगासै बेखौ होनो रानगासै नैबे आद्रा थाबायना रानखोन्दा बे जाबाय रानग्रा बे 15 खौ जों माबायदि लिरनो हायो जों 6 जों रानदोंथ' 6 रानगासेया बेसे 2 आद्राया बेसे 3 बिदि एक्सप्रेसनाव लिरनो हायो Okay, this becomes an expression. बेयो मोनसे एक्सप्रेसन जायोना इजि बे जाबाय एक्सप्रेसन थिग बेबायदिनो 8 खौ जोङो 4 जों रानोबा मा मोनगोन 4 जों रानदों ना रानगासेया बेसेबां 2 आद्राया 0 बेयो मोनसे एक्सप्रेसन करेक्ट बेबायदिनो 10 खौ जोङो 5 जों रानोबा मा मोनो 5 जों रानदोंथ' इनटु रानगासेया 2 प्लास 0 10 खौ जोङो 6 जों रानबा मा मोनगोन 6 1 प्लास 4 ना ओके बे मोनसे एक्सप्रेसन बायदि जाबाय आरो ओके दा बे कनसेप्टखौ लानानै जोङो बेथ' नर्माल नाम्बारमोन ना अनजिमा नाउ विल टक अबाउट पलिनमियलखौ मारै रानो बेखौ सोलोंगोन जोङो ओके हमनानै लादो दिस इज ए पलिनमियल x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x बेबो पलिनमियल होमबा बेखौ माबोरै रानो जोंलाय सिम्पल x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x बेखौ राननो माजों रानगोन x जों थांगोन ना x into x स्क्वायर 0 होमबा बे x स्क्वायरखौ मारै लिरनाय जायो इक्वल टू x into x बे जाबाय रानग्रा बे जाबाय रानगासै रिमाइन्डार 0 ओके बेखौ जोङो बिदि एक्सप्रेसन आच्छा if I have something like this x3 plus 2x now you divide it by x मारै रानगोन जोङो बेखौ जों मारै लिरफिननो हायो x3 divided by x plus दङ प्लासखौ लिरदो 2x divided by x माने
मोनफ्रोमबो बिदाबखौ नैबे रानग्राजों रानहर। बे मोनसे बिदाब, फार्स्ट बिदाब, बे सेकेन्ड बिदाब, फार्स्ट टार्म, सेकेन्ड टार्म। फार्स्ट टार्मखौबो x जों रानदो, x to the power 3 divided by x, प्लस सेकेन्ड टार्मखौबो रानदो 2x by x। बेखौ रानबा मा मोनगोन जोंलाय? जों रोंखागौ x, this is x to the power 3 minus 1, right? बेलाय 2 into x to the power 1 दङ, नैबावबो 1 दङ। Okay? So this is how much? X to the power 2 plus 2 into x to the power 0. What is x to the power 0? X to the power 0 equal to 1. Correct? So this becomes x square plus 2. बेनि जाबाय बेनि रानगासै। Okay? आरो नायबाव, आरो मोनसे खालामबाव। Okay? 3x to the power 5 plus 4x to the 2 divided, suppose, x to the power 2. मारै रानगोन जोंलाय? This is equal to 3x to the power 5 divided by x square. बेजों गासिबो रानजोबनांगौ बिदाबखौ। 4x square divided by x square. Okay, now this is how much? 3x to the power 5 minus 2, right? Plus 4x to the power 2. बेनिफ्राय बावबो 2 दङ, 2. Okay, so 5 minus 2, how much? 3 मोनगोन, plus 4x to the power 2 minus 2. Okay, so this is 0. So this is equal to 3x to the power 3 plus 4. Here's our रानगासै. Easy? Okay, now आर मोनसे नायबाव। 4x square plus 3x, sorry, आर लोगो मोनबा 4x square plus 3x plus 1 divided by x. Okay, we mark 4x square divided by x plus 3x divided by x plus 1 divided by x. Okay, so this is what? This is 4, 2 minus 1, so x plus, well, x cancel, so 3 plus, now you can't run, you can't divide this. With division jala na, divide jala. Ni बिसोरखौ राननो हाबाय, बेखौ राननो हायासै। Okay, बे आद्रा, बे जाबाय रिमाइन्डार, बे जाबाय रानगासै। Okay, now ओंखायनो बे एक्सप्रेसनखौ जोङो मारै लिरफिननो हायो? 4x square plus 3x plus 1 is equal to x जों रानदों जादों x divided into 4x plus 3 plus आद्रा थादों 1. बिदि लिरनाय, बेखौ राननो हायाखै। Okay, बेखौ राननो हायाखै, ओंखायनो बे थाफिनबाय बिदिनो। Okay, so this is what we are going to learn in this. Okay, नैबे आद्रा थानायानो very important in this particular section. बे आद्रा माखासे very important property दङ, जों उनाव सावरायगोन बेखौ, सावरायगोन। बाट बे राननायनि माबाखौ सोलोंनानै ला। Okay, how to divide a polynomial by a polynomial. बे polynomial दे, बे गासिबो polynomial जों मिथिगौ। Now how we are dividing a polynomial by a polynomial. बां बिदाब राशिखौ बां बिदाब राशिजों मारै राननांगौ बेखौ सोलोंनानै ला। Okay, बे जाहैबाय only one, मोनसेल' बिदाब दं, बाव गोबाव दं, बे बिदाबा बुरजा जायोबा मारै राननांगौ बेखौ नायदो नै। Okay, माखासे एग्जाम्पल दङ, आं बेनि एग्जाम्पलखौ लानि नैबे एग्जाम्पलखौ लानि। बेखौथ' रोंखाबाय जोङो, बां बिदाब मोनसे, बां बिदाब मोननै गोनांखौ लानि रानग्रा। बेबो मोनसे जों रायखांबाय, नैबेखौ नायनि। अके, नैबेबायदिखौ सोलोंनि। अके, नैबे एग्जाम्पल होदोंथ' बेखौ सोलोंनि।
Right. Okay. Bawman 3x square plus x minus 1 beiko ni bijeng divide kalam dengan Ariba bang bitap polynomial ariba bang bitap mari ran go biko peringan. Okay, silingan je. So this is jenga extinct ngoran kraya 1 na mini pray 3x square plus x minus 1. First term bitap ba bena bena lai be first bitap sigang bitap kalau sigang bitap kuran kere. Okay, but dosa ko nai na just close your eyes. Consider only the first first bit of x and 3x square because bisir kumaniklo nai dosa ko danai. Ba because yung maran hagan 3x square so be x ingran bo mamun 3x square binifray x mamun ganyan be majing tanggan be cancel 1 by na so 3x mungkin 3x ing tanggan be 3x now with 3x labay na lay ni biran grako 3x ing sanja x plus 1 multiplied by 3x mamane bijing sanja pa 3x mere bijing sanja pa 3x square bijing mun ganje okay understood this biyeran gasida bijing ran ba biyeran gasia bi mane kaine tanar bi ko ni bi ran jikra bini fray ran gasiding sanja pa bi ko 3x square we have let 3x square plus 3x mende okay then ya minus kalam na minus kalam mo 0 ye minus sign de minus sign ba man x minus 3x ating de ba mo minus 2x right okay so you minus 2x when repeat mo kayo begin 1 all right now tinga dana 2x man bay dengan x tungo bemajing ran mari ran dengan 2x ko dengan ran de majing x sing okay makasih kamar gani de confusion jangan tu ang confusion jangan to ang kamar gani ko ha iku kamar gani iku kamar gani confusion jangan okay dana jeng hama tungo ran na jeng hama tungo minus 2x then minus 1 no. Be the first bit abaja by run jagraya 2x run grama x because run ba majing run minus 2 jeng tanggan na minus 2x 0 angkai ne kejuo minus 2 tangbay minus 2 jeng okay minus 2 run tana biko minus 2 jeng sanjab de minus 2 jeng sanjab ama mane minus 2x na okay minus 2x Diba, mo again minus 2x when free minus 2 tana ko dan ko de when tan ko iba ma again b minus 6 sanja b plus say na to be again 0 b minus and mun to plus again because in actually minus 6 sanja sini sanja bo again plus again b jagan b plus mo ma jagan b plus by plus 2 ni pray minus 1 sai ma jagan plus 1 Beja by plus 1 aja ibejeng na remainder run dalabi okay 1 tha by remainder plus 1 is the remainder we can't run halaf ko divide imagine finally moment ke jing expression mari lenengan x plus 1 into 3x plus 1 remainder avisi thaka 1 okay run bajing moment then
3x plus 2 minus 2 से 3x minus 2 से भी है 3x minus 2 ये 3x minus 2 नहीं बे ओके 3x minus 2 ये 3x minus 2 बेजों रानदोंब्ला जोङो बेजों रानदोंना बेखौ होमबा 3x minus 2 बेनिफ्राय रिमाइन्डारा नैबे ओके राइट बेखौ बेबायदिनो खालामनो हायो जों राननो हायो which is very important guys बेखौ फोरोंलांदों रिमाइन्डारा जागोन प्लास 1 रिमाइन्डार आच्छा मोनसे रानबावनि दे ओके just given one example another example I'll give you 4x square plus 3x plus 4 equal x plus 2 जों रानबा मा मोनगोन नायनि ओके so 4x square plus 3x plus 4 आं ओरै दोनगोन दे दिनै x plus 2 जों मा होनदों first term सो डिवाइड खालाम होमबा मा मोनगोन 4x square divided by x मा मोनो जोंलाय 4x square divided by x equal to 4 into x square minus 1 ना बे 1 so 4x 4x जों रानगोन ओके थ' बेखौ 4x जों रान 4x मोनबाय रानगासेया ओके 4x होनबा बे रानगासेजों 4x मोनबायना बेखौ आरो बेजों सानजोबफिन 4x सानजोबबा मोनो 4 2 मा मोनगोन 8x ना plus 4x square ओके ओमफ्राय बेखौ लिरदो 4x square plus 8x ओके दानखौ दानख' माने बेजों माइनास खालामबा बे जागोन एक्चुअलि माइनास नैबेबो जागोन एक्चुअलि माइनास ओके बे जाहैबाय 0 बे माइनास गिदिर जादोंना माइनास 8 प्लास 3 थ' माइनास 5x ओके बे ओमफ्रायखौ दानख'बा बिदि मोनो दे माइनास 5x मोनो दानिया गोजौआव दङ प्लास 4 बेखौ लाबोदो ओके खोमोरनिया बेखौ खोमोरनिया ओके बे थांबाय बेबो दाना जोंहा थांबाय गैला ओके ओके दानिया बेखौ रानबावनांगौ माइनास 5x खौ माजों राननो थिनदों x जों राननांगौ मा मोनगोन माइनास 5 राइट थ' बेयाव माइनास 5 दाना बे माइनास 5 खौ सानजोबफिनदो नैबाव ओके सानजोबबा मा मोनगोन माइनास 10 माइनास 5x होमबाबाव माइनास 5x माइनास 10 दानख'दो दानख'बा बेयो जागोन एक्चुअलि प्लास बे जागोन प्लास होमबा मा मोनगोन बे जागोन 0 बे जागोन प्लास 6 बे जाबाय आद्रा रिमाइन्डार ओके स' बेखौ रानबा मारै मोनदों जोङो आद्रा थाबायना ओंखायनो जों बे एक्सप्रेसनखौ मारै लिरनांगोन माजों रानदों x plus 5 x plus 2 जों रानदों रानगासेया बेसेबां मोनदों नै 4x minus 5 बेनिफ्राय आद्राया बेसेबां थादों 6 ओके थ' बेखौ बेजों रानोबा जों बेबायदि मोनो नैबे जाबाय रानगासै बे जाबाय रानग्रा बे जाबाय आद्रा ओके I hope you got it clear let us move on बेनिफ्राय बेखौ रोंबाय dividend dividend quotient remainder okay these are fine okay this is okay
Okay, now let's come to the remainder theorem. Remainder theorem. रानखोन्दा थार बुंथि बेखौ सोलोंनि दे। हमनानै लाबाय px आ सेनि देरसिन एबा समान डिग्रीनि जायखिजाया बांबिदाब आरो हमनानै लाबाय a आ जायखिजाया नंगुबै अनजिमा। जुदि px को हांखोआरि बांबिदाब, this is important, okay, हांखोआरि बांबिदाब माने linear polynomial x minus a जों रानो, अब्ला रानखोन्दाया जायो PA। मा होनदों? PX आ मोनसे पलिनोमियल। ओके, बेनिफ्राय x minus a आ मोनसे हांखोआरि बांबिदाब means linear polynomial, linear, ओके, गोसोआव ला, linear polynomial जेरैहाय x minus 2 एबा x minus 3 एबा polynomial 1 degree. It will be, could be anything, any polynomial. बिदि जायोबा होनदों PA आनो बिनि रिमाइंडर जाहैदों. This is the theorem. Px आ मोनसे polynomial, बेनिफ्राय x minus आ मोनसे linear equation, linear polynomial. Px को जुदि x minus a जों रानोबा बिनि रिमाइंडारा जागोन जाहैदों PA is the remainder. बेखौनो बुंदों. That is the theorem. Okay, example नायनो. Px लादो x square 4 लानोसै. Now you divide this by, let's say you are dividing by x minus a. But what is x minus 1? Now what is a here? So बेखौ मारै मोनगोन? X minus 1 equal to 0 लानानै दिहुन. So therefore x equal to 1. दानिया बेखौ x को फज'दोलो. P1 equal to 1, correct? Then मा जाखो बेयो? Plus 4. Sorry. बेयो नङा. बेयो 1 square plus 4. मा जायो? 1 plus 4 equal to 5. बेनो जाबाय रिमाइंडार. बेखौ नैबेखौ बेजों रानोबा बेखौ मोनदों. राननानै नायनि दे. Right. मा होनदों? X square plus 4 divided by 1 जों रानो. होमबा बेयो x जों थांगोन ना? बेखौ रानोबा x जों थांगोन. होमबा मा जागोन? x square जागोन. बेनिफ्राय 1 x. ओके, बे जाबाय 0, बे जाबाय प्लास जाबाय, बे प्लास जायोबा मा जागोन? x प्लास जाबाय, बे प्लास x जाबाय, देन प्लास 4. दाना बेखौ रानबालाय मा मोनगोन? बेयो 1 जों थांगोन ना? बे x 1 जों थांबाय. होमबा मा जाबाय? x minus 1. होमबा नेगेटिभ खालामनो नाखौ बेयावबो नेगेटिभ खालामो ना? नेगेटिभ खालामबा मा जायो? बे जागोन प्लास, बे जागोन माइनास, नैबे जागोन प्लास, करेक्ट? होमबा बे जागोन 0, बे प्लास प्लास जाबाय दा, प्लास 5. बेजों मिलायबाय ना? ओके, बेखौनो होनो रिमाइंडार थियरेम. राइट, बुजिबायथ'? आरो नायबावनि दे. Px लादो x to the power 3 plus 4x खौ जुदि जोङो x minus 2 जों रानोबा रिमाइंडारा बेसेबां मोनगोन? बेसेबां रिमाइंडार मोनगोन मावलाय? ओके,
So here there because kalau dengan x minus 2 equal to 0 lah. Therefore x equal to plus 2. Okay. Kita nak di plus 2 ni bus. With here 2 to 2 to the power 3 plus 4 into 2 divided by 8 divided by 8. Maka remainder dengan 16. Okay. Proof kalau ni saya. So yung margin natin x minus 2 ni kurang dengan x to the power 3 plus 4x. Ano na? Okay. We x square ni tanggal. By x square ni tanggal x to the power 3 jagan minus 2x square divided by 0 divided by plus 2x square plus 4x. Okay, then you pray 2x square 맞은 당간 이제 2x 라고 되는 거 2x 산정보드 2x 자이바자겐 2x square minus 동어 minus 4x. Okay, we by 0 we actually plus akan na b minus we plus say macam 8x we akan 8x. Okay, then 8x ko run होते 8 से जब 4 से तक 18 तक ना भी हमने कुछ लेनी थी this is plus 8 plus 18 संजय बुआ कुआं करने into plus 8 जिन खाना वो मामले 16 minus 16 then 8x, right? So we can 8x minus 16 there minus 16 isang jaka isang 8x then 8x then 16 become minus column babi 0 we actually plus so plus 16. This is random determinant binding. Okay, so this is what we are getting here. Okay, easy. We'll do more example, then you will get it. All right. Okay, so remainder ko mari mending 16. Bidi kalam nani substitute kalam nani 16 mene. Bini the very remainder means BA bikoran na hai adra thai. Okay, this is remainder theorem. All right. All right. 72.3. Nebe number 1 ko kalam grani ran kandako dihun jebla this ko gaini jeng ran nai chahiye. Very easy. Jeng about remainder theorem ko bahainani easily kalam nai. Bauman deng ex equal to mahal kati jung jeng ane x to the power 3 plus 3x square plus 3x plus 1 na? X to the power 3 3x square then 3x then plus 1 number on the x singran thing x plus 1 singran ba maman kende that means because equal to 0 column therefore x equal to minus 1 now minus 1 go positive minus 1 positive ba minus 1 cube 3 into minus 1 square plus 3 into minus 1 plus 1. Okay, we plus 1 call it way. So this is equal to minus not pick 3 odd number, so we will be minus 1 the even number. So 3 into 1 again be a minus be a plus, so minus 3 again be plus 1 okay minus 1
plus 3 minus 3 plus 1. Bawaan kan cancel 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 cancel. So 0. Remainder 0 jakan. Okay. Bijing apa? Remainder 0. Sampai 0. Ini pray. Ar mama balik. Ni bikula balik. This is something interesting. Ang ko gani. Iko live maza kanande. Okay. Let me erase out. Erase. Okay. Mandanga anyway. Ko kalmon x minus 1 by 2 rajing rane mama. So this is 0 lade. Therefore x equal to plus 1 by 2. Now positive plus 1 by 2. Okay. Bao x ni value ko positive. X ni बोला जाए half. So p 1 by 2 equal to 1 by 2 cube plus this is x, right? X. So this is 3 into 1 by 2 whole square plus 3 into 1 by 2 plus 1. Okay, so this is how much? 1 by 8 plus 3 into 1 by 4 plus 3 by 2 plus 1. Okay, so 1 8 plus 3 by 4 plus 3 by 2 plus 1. Then I can simplify kalam. Biko na iba LCM siyang 8, 4, 2, 1 LCM jangan 8 ane. Correct? So this is actually 8 else. Then 8 ko run 1. When we 3, 8 ko 4 jeng run 2 mungkin 2 plus. So jung 3 into 8 ko 2 jeng run 4. Okay, we kaya 1 dong, so 8 into 1 na nabi. So this is equal to how much? Tinggal 1 dong, ini fry 6 jawai, ini fry 12 jawai, ini fry 8. Okay, this is how much? Is jawai 7, ini that's about 20. Okay, 8, 20 plus 7, 27. So this is the remainder. Okay, this is the remainder. Okay, then maybe go kalam ni. Little confusing. Bawang x. That means x equal to 0. By x equal to 0 nani kalam. Okay. So p 0 equal to 0 cube plus 3 into 0 square plus 3 into 0 plus 1. Very easy. This will be 0 plus equal to 0 plus equal to 0 plus 1 equal to 1. We need a remainder. Okay. Very easy there. Alright. Okay. Piku kalam na agad. Piku kalam na nai. Piku kalam na nai. Piku makalam nga x plus 5 equal to 0. Okay, so x equal to minus 5. Okay. Bile. 5 plus 2x equal to 0. So 2x equal to minus 5. Therefore, x equal to minus 5 by 2. Ganani. Substitute ko lang mo. Number 90. Okay. Easy. Nibile. Number 2, run kandako dihun jebla x cube
minus ax square plus 6x minus a को số ranh này vậy. Ok, chừng là px là vậy mà px equal to x cube minus ax square plus 6x minus a. Alright. Raising atungo x minus a 0 home na nila. Therefore, x equal to actually a. Hamba how a substitute equal to p a equal to x cube minus a into a square plus 6 into a minus a, right? So this is how much a cube minus again a cube plus 6a minus a. So this cancel. This is a 6 minus 6a minus 1 equal to plus 5a. So this is 0. Here column 1 again 5a. So answer is 5a. Ini jawab ini atra remainder. Alright, next na ini. Okay, next is yung hamado. Next so number 3 na. Number 3. 7 plus 3x 3x cube plus 7x ni मोनसे सानजाबगिरि नंना नङा नायफोर. सानजाबगिरि जानांगौबा आद्रा थानो मोना. Okay, no रानखोन्दा should be 0. ओंखायनो रानखोन्दाखौ दिहुन. बेनि नैबेखौ नैबेजों रानोबा रानखोन्दा दंना दङा मोनना मोना बेखौ दिहुनबानो जों बुंनो हायो बेयो बेनि सानजाबगिरि नङाबा सानजाबगिरि नङा. Okay, so px equal to 3x cube na plus 7x. Beनिफ्राय मा होनदों 7 plus 3x जों राननांगौ होमबा जोंखौ 0 खालामना लायोना. तो मा जायो बेलाय 3x equal to minus 7. Therefore x equal to minus 7 by 3. Beखौ substitute खालामदो. So p minus 7 by 3 equal to this into minus 7 by 3 whole cube plus 7 into minus 7 by 3. Okay, this is 3 into here minus untuk cube na minus 7 cube 3 cube here minus untuk minus 7 square and 3. Okay, nana ni biko ang common lana ina 7 square lana ina 3. Ini ni biko dan green ni hai ये 3 cube ना मम्मा jangan ये minus 7 cube काय होते मनुष्य थांबा 3 square jangan ये minus 7 square by 3 ये को common लगाना. Okay, तो common लाइबा jangan minus 7 को common लगाना minus 7 square 3 को common लगाना बाबी ये jangan minus ना plus ना 7 jadi 7 square 7 to be 2 square to be 3 jangan bisa by plus berapa ko common lah kata jangan 1. Okay, so this is minus 7 square by 3 be common LCM 7 plus 3. Okay, so this is minus 49 sampai yang bisa by 3 bisa by 10 nombor bisa dah kebalik. So this is kaya bisa bang 339, right? Which will like minus 4
9, 0. Okay, so this is the remainder. Remainder 0 नङा, ओंखायनो बेयो सानजाबगिरि नङा. Answer is नङा. Okay, सानजाबगिरि नङा. मानोना रिमाइन्डारा 0 नङा. बेनि बे रिमाइन्डारा 0 जानांगौ. होमबासो बेयो सानजाबगिरि जागौमोन. बे रिमाइन्डारा 0 नङाना, ओंखायनो बेयो सानजाबगिरि नङा. Okay. दानिया बेलाय 4. रानगासे आरो रानखोन्दा दिहुन जेब्ला रानोब्ला. Okay, it's simple division. होमबा बेजों बेखौ रानबानै रानगासे दिहुन, रानखोन्दा दिहुन. So x minus 2 dividing माखौ divide खालामो बे x to the power 3 minus 4x square plus 2x plus 5 खौ रानथोंदों. Okay, very good. होमबा जोङो बेखौ फार्स्ट टार्मखौ नायग्रोना बेखौ रानग्रोनांगौ ना. होमबा माजों थांगोन x स्क्वायरजों थांगोन ना बेयो. दाना x स्क्वायरखौ बेयाव सानजाबहर. x स्क्वायरजों सानजाबा मा मोनो? minus 2x square, right? बेयाव x cube. Okay, होमबा बाव दोनदो बेखौ x cube. बेनिफ्राय minus 2x square. Okay, दाना दानख'दो. नेगेटिभ खालामो, बेयाव नेगेटिभ जागोन, नैबे पजिटिभ जागोन दे. होमबा मा जागोन बेयो 0. बे दानख'बा बेयो नेगेटिभ ना पजिटिभ जायो. होमबा मा जागोन माइनास बे देरसिन ना, so 2x square जागोन. Okay, दानिया बेखौ मोनसे गाहायाव लाबोनोसै आं, 2x खौ लाबोनोसै. Alright, दानिया मा खालामनांगौ आरो रानबावदो. रानबावनांगौ हा. Okay, दानिया minus 2x square खौ x जों रानगोन. मा जागोन minus 2x जों थांगोन बे. Okay, then minus 2x खौ बेजों सानजाबा मा जागोन? बेखौथ' बे minus 2x मोनखायो square. बेनिफ्राय minus plus 2 into 2 4 x दङ x. Okay, दाना बेखौ दानख'दो. दानख'बा बेयो 0. माइनास मोनोना, बे प्लास जायो, दानख'बाय बेयो माइनास जाबाय. होमबा मा जागोन बेलाय? माइनासआसो देरसिन जागोन, 2x जाबाय. ओके, ओमफ्राय गोजौआव दङ जे 5, बेखौ गाहायाव लाबोदो. दाना बेखौ रानदो. फार्स्ट टार्म. होमबा मा जागोन? माइनास 2 जों थांगोन बेयो. माइनास 2. माइनास 2 खौ बेखौ सानजाबहरोबा मा जागोन? माइनास 2x. बे माइनास प्लास 4 जागोन. नायदो 0. बे जाहैबाय माइनास, बे जाबाय प्लास. होमबा मा जागोन? प्लास 1. Okay, प्लास 1. So होमबा जोंना रानगासेया जाबाय नैबे. रानगासेया जाबाय नैबे. रानखोन्दाया जाबाय नैबे, बे रिमाइन्डार. Okay, easy. Okay, so this is done. आरो मोनसे खालामबावनि हो नैबेखौ. 2x स्क्वायरजों रानथों. 2x square minus 1. माखौ डिवाइड खालामथोंदों? 4x cube minus 2x square minus 3 खौ राननो थोंदों. Okay, first term 2x square 4x cube. होमबा माजों थांगोन बे? 2x जों थांगोन ना. 2x खौ बे सानजाबहरदो. होमबा 4x cube मोनगोन. माइनास बेजों सानजाबा मा होनो? माइनास 2x. Okay, दानख'दो. दानख'बा 0. बे दानख' जाया. बेयो स्क्वायर, बेयो x. दानख' जाया, ओंखायनो गोजौखौ लिरफिनदो. बेयो 2x square. 2x square. बेनिफ्राय बेबो दंना जोंहा. थ' बेयो जायोमोन प्लास दाना. Okay,
B jaga जोंना plus मानोना बेयो माइनास मोनथ' बेखौ माइनासजों सानजोबोबा बेयो माइनास जायो बेयो प्लास जायोना ओंखायनो प्लास 2x बेनो catch अके बेयो प्लास 2x जागोन माइनास 2x जाया दे प्लास 2x बेनिफ्राय जोंहा जर नै माइनास समाव बेखौ लिरखानोबा लिरखाजायो अके नो इस्यु लिरबाय आं अके दाना 2x स्क्वायर बेयो माइनास 2x ज' माइनास 1 जों थांगोन बेयो अके माइनास 1 थांबाय बा माइनास 2x स्क्वायर माइनास माइनास प्लास बेयावसो मिलायगोन दे नै बेजोंसो मिलायगोन अके ओंखायनो बेयावसो थांगोन बियो अके बेयो x गैयाना बेयाव थांबाय अके होमबा मा जाखो बे जाहैबाय 0 बे जेबो गैया बे जाबाय प्लास 2x आनो बेलाय बेयो माइनास जादोंमोन माइनास माइनास जों प्लास जाबाय ना बेयो माइनास जाबाय बेबो माइनास जाबाय होमबा प्लास जाबाय बेसेबां जाखो माइनास 4 ओमफ्राय दानिया नायदो बेखौ राननो हागोन नामा नों राननो हायाना थांब्ला बे स्क्वायर दङ बेयाव 2x दङ बे 4 जोंबो रानजाला ना बेयो अके बेखौ नोङो राननो हाला बे बिदिनो थाबाय अके स' this is रानगासै नैबे जाबाय आद्रा राननो हाला रानजाला ना बियो राननो हाला अके अके नैबेखौ खालामबावनि माजों राननांगौ नैबेजों राननांगौ 3x plus 1 डिवाइड खालामनांगौ माखौ नैखौ 3x cube minus 5x square plus 10x minus 3 ओके x 3 दंखायो 3 दंखायो x cube by x lot so x square जों थांगोन बेयो ओके बेखौ सानजाबहरदो 3x cube मोनगोन नोङो बे प्लास बेबो प्लास प्लास मा मोनदों x square मोनदों ओके दाना दानख'दो बे जाबाय माइनास बे जाबाय माइनास बे जाबाय 0 बे माइनास होमबा मा जागोन माइनास 6x square जागोन बे ओके जोंहा दङ 10x बेनिफ्राय माइनास 7 दाना 6 बेजों बेखौ रानदो मा मोनगोन स' माइनास 2x राइट माइनास 2x जों थांगोन बेयो होमबा 6x square जागोन बेयो माइनास बेयो प्लास होमबा माइनास 2x जागोन ओके बेयो 0 जाहैबाय बेखौ बेयो प्लास जायो बेयो प्लास जायो प्लास जाबा मा जागोन प्लास 12 जागोन ना 12x जागोन बेयो बेनिफ्राय जोंहा माइनास 3 दं दाना माजों थांगोन बेलाय 3 जों 4 जों थांगोन बेयो प्लास 4 जों थांगोन 4 सानजाबा मा जागोन 12x जागोन बेनिफ्राय 4 प्लास 4 प्लास 4 प्लास 4 0 बे जाबाय माइनास माइनास 3 बे जाबाय एक्चुअलि माइनास 7 माइनास 7 बे जाबाय आन्सार ओके नैबेखौ खालामदो बे इजिथार हा बेखौ खालामनानै नाय ओके आं खालामलांसै ओके नैबे 5आबो एखेयानो नोंसोरो खालामनानै नायदो बेजों राननांगौ बेखौ बेजों रान होनदों ओमफ्राय बेखौ बेजों रान एखे 4 बायदिनो नैबिसोर बायदिनो अके रान बेखौ रानदो इजि अलराइट दाना 6आथ' गोरलै बेखौ मा खालामदों बां बिदाबखौ बेजों फुरायै रानजायो ना टेस्ट खालामथारदों माने रिमाइन्डार थियरमखौ खालामथारदों अके रिमाइन्डार थियरमखौथ' जों रोंखागौ ना रिमाइन्डार थियरमखौ बाहायनानै जोङो बेखौ खालामनो हायो अके मारै खालामगोन रिमाइन्डार थियरमआ जोंहा माइनास दङ px equal to minus 14x square होदों
Then 13x plus 12. Beनिफ्राय बेजों राननो थिनदों. 2x plus 3 equal to 0. So x equal to minus 3 by 2, right? बेयो minus 3 by 2 को वाव होदो दानो. फोजोदो. Minus 3 by 2 को फोजो. Okay? जोंहा दङ 14 into x square running minus 3 by 2 whole square again minus 13 into minus 3 by 2 plus 12. बियो रानखोन्दाया जुदि 0 जायो होनबा फुरायै रानजायो नङाबा रानजाया. Okay? So बेसेबां मोनो होनबालाय minus 14 into बेखौ स्क्वायर खालामबा 9 बेखौ खालामोबा 4 minus plus 13 into 3 divided by 2 plus 12. Correct? बेनिफ्राय बेसेबां मोनो बेखौ दानबा 2 मोनगोन बेखौ दानबा 7 होनबा मा मोनो minus 63 divided by 2 plus 39 divided by 2 plus 12. दाना बेखौ सानबा 0 मोनगोन ना मोना नाय. बेखौ खालामनो दे. बेनि एलसिएमआ जागोन 2, right? Minus 63 plus 39 plus बेजोंखौ सानजोबनांगौ ना 24. Okay? Minus 63 बेखौ दाजाबबा मोनगोन जोङो 63. So this is equal to 0 divided by 2 is equal to 0. That means बेयो फुरायै रानजायो. Okay? फुरायै रानजायो. Alright. This is फुरायै रानजायो. Okay? मानोना रिमाइन्डारा 0 जाबायना. रिमाइन्डारा 0. ओंखायनो फुरायै रानजायो. Okay? This is done. 6आव आरो जोंहा दंबावो र'. मा दंबावो? 6आव 2बो दंबावो. 2 को नायनि. 6 2 दंबावो. Okay. Tuaw mandeng x minus 7 bang bidawa b bang bidamni मोनसे दिहुनगिरि नंगौना नङा बेबो एखे. Okay? Remainder 0 नंगौना नङा नाय. Okay? So px लिरदो. px equal to x cube plus 2x square minus 3x plus 4. ओमफ्राय बेजों राननो थिनदोंना x minus 7 equal to 0. Therefore x equal to 7. Okay, होमबा substitute खालामदो फोजोदोबाव 7 बेयो 7 cube plus 2 into 7 square minus 3 into 7 plus 4. बे बेसेबां जायो जोङो बेखौ 7 cube माने 7. So this is 7 7 63. 7 4 equal to 28 plus 6. Okay, so 14 1 3 3 4 3 3 4 3. Okay, page I by 3 4 3 plus 2 into 49 minus 21 plus 4. Wow, 3 4 3 plus बेसेबां जाबा बेसेबां मोनो 18 1 8 98 minus 21 plus 4. बेखौ नायदो. This will not be 0. बेयो 0 जानो हाया. Okay? बेयो 0 जाफैया. बेयो 0 जानाय नङा आरो. ओंखायनो बियो नैबे मा होनदों बियो रानजाया. बां बिदामनि मोनसे दिहुनगिरि नङा. Answer is नङा. No. Okay? Answer is no. Alright. Okay, जोंहा नै लास्टआव दङ नैबे 7.
ax cubed plus 3x squared plus 5x minus 4 are x cubed minus 4x minus a bang bida menikau x minus 2 jeng ran nayau soman ran kedaman by ini man dihun. Very very interesting. Mandeng beko ran nebijeng ambre beko ran remijeng meniba adra tongo ha be adra bini adra soman jaye ne humba a ni bila bisibang very easy. Okay, so let's say p x manding px equal to a cube a sorry not a cube, this is not a cube. Okay, a x cube say okay plus 3x square plus 5x minus 4 b say polynomial r say the more qx anyway x to the power 3 minus 4x, okay, then minus a. Ini present ngani bibelo to. Bijing ran natin din. X minus 2 equal to 0. Therefore, x equal to 2. Mandeng, ni bihai, biku bijing karan aba reminder munana. How do I find the reminder? Very easy. So, P2 equal to how much? A into 2 to the power q plus 3 into 2 square plus 5 into x minus 4. Is our binary remainder. Okay. Mari tinggalkan ba 8a plus wave change okay. 3 into 4 12 and a 2 na 5 into 2 we should be 2 2. Okay, plus 10 minus 4. Okay, change okay. 8a plus we are then 4 manto we say 6 tawai 6 plus this 18, right? 18 minute. So we will say reminder. What about qx q2 q cover 2 banai. Okay, hamba be 2 to the power 3 minus 4 into 2 minus a. Okay, so this is 8. Okay, this is again 8, then minus a. This is actually minus a. Then above the reminders are same. That means P2 equal to Q2. Okay, then as we can solve what is P2? P2 equally we say 8a plus 18. This is 8a plus 18. What is Q2? Q2 equally minus a. Okay, that way equation correct? Equation can solve how to solve it? Tingnan BA kong ni boleh ni side. So 8a plus 18 equal to minus a. Therefore, 8a plus a equal to minus 18. Okay. Therefore, we have 9a, right? 9a equal to minus 18. Therefore, e equal to minus 18 divided by 9, actually minus 2. Okay, the new moment by hari 9. Okay, this is how you solve it. Maybe equation ko solve kalamane dengan minus 2 kumain. All right, I hope you got it easy. So we are done with this. Then next video jeng ni pula 2.5 pang bidapani sanjam ke review nai factorization of polynomials. Polynomial factorization mari kalam deh because jeng silakan next video. Okay.